Tubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Ninwan ra mangi hakerdop ying jongpi. Hadin kajing ut jing nam jong kipat ba nong song shnong ka shnong RANGDAJONG ka badan ha Southwest Khasi Hills District nagaliang jong ka Khasi Students Union RANGDAJONG unit harengkat kajing itray lang bat ka KSU Maukerwat Circle kila DAWA ya ka Meghalaya Energy Corporation Limited Maukerwat Subdivision bakan BUJLI no da transformer ubatmai hagani ka shnong hadin baka dorbar shnong kala dep ban pa baka jingtho nadu ubna yayong mentau snem arajar arfuai Henry kat hadu menta kani ka office ka bapet ya ka kamsam boarding kamsim lapatyo setia ya ka jing bat ya ka jing o jing nam jong ki pat ba nagaliang jong ka seng kala aipor tang sitayo ya ka office jong ka MeECL baka daiban BUJLI no ya transformer hapo kani ka snong khnang bakanam kta ya ka puli puthi jong ki khna school ki baha banle ya ka online class Dakaman sim ko kyang ni wan hangni barwan kerpat ya kibor badai pet ya kene ka boarding elektrik namar ka jingdu no jong ka boarding elektrik hakasnong RANGDAJONG bat kani kelawan rak jing ya sibun kinong song khamtam ya ki khna school pamta kipor khamtam kadon kari ka online ki haban online na kata kadau kisem jing haru kata tangban chat bateri ki phone kimyola na kata kadau na kaliang jungi kom ka sengidon kamensim ka snokhia haru kata hajing sisa kinong kitkam joka snong rengkat bot menteri snong joka snong RANGDAJONG kilawan bu jengtho marsi tayau hadian ka jingdu no jong kaneka transformer here na kaliang kibor badai pet ya kaneka ya kini keyboarding kim semla simkhia bat ngihap banwan hakaneka pormta bat hakane hi kasngi ba penkandit yang ikum kaseng abang ngilek sa office ki officer ki badai pet ya kaneka ya kini keyboarding kim semla one tray hakaneka sngi ke bamta bat ngimlak bantip ya kadau balai kimwan nak kata kadau ngidaw ajur ba lakum no kideban penyo no ya kaneka boarding elektrik kena makan long kejing metoy ya kipat ba no susno imi nasional banwan hang neh mo kerwat nam taban laja kendu ya nam ta kaneka jingdu no ya ka mission light hapo kasno dan ren abang lapoi hapo jong hakan how pes MeECL ngilapan ban bak usar kibat depet ya kane kabenta kimwan ki aidau ba ki don haka quarantine ki aidau hak ba ki ba kalong kumni kumtai kane ka pertai tem namar katangi dab da kajing sunga khia ban ngi dab da kajing sunga sik namar hakabakum kane ka por hapo jong kasnong ngi yakunduk sibune kijing jenjar kantam habang hidup no ya kane kalai nakal yang jong ki khna school kidu kumbala ong da kinong yalam bahakmat nakal yang kijing don kam babunjat kebangi kum kinong senang ngi pendon kam da kalai ngi ladu lut te nomor kata ngi kerpat jur yakini ki upsar ki ba depet ya kane kalai bakin simkhia banwan aino lane banwan bu no ya kamisin light hapo kesitayal lakum no hapo sitayal ngi lakum kaseng bapin simkhia ban yarap banwan bu no ya kamisin light hapo kasnom te lada ngi kum kaseng ngi ap berlada kam trekam hapo sitayal ngimban saya rangka bat kejing trelang bat kamu kurasakel ngi ban ngimban se ban yat sakmat halor kanika banta te sesin ngi kerpat na kalian jong kaseng ba ya USDU badia kuepat yani ya kuepat ki upsar ki ba pet hakne bakin sim kiai la ka jong kabanta bat ngida kerpat ru da ka baburong bapin subha ban yele sitom ban wan bu no ya kemisin light hapo kastaya kumbang ong hakmat rei kolong ka ke ba susi ka ba nilek hang tu hapo office bat ngilap bam bumdon briu nong tray yang tu hapo office te kum kaseng nisno ba ni penrem dia kini kinong tray kiba rasim kabu tang na penta kadau jong kani akram covid kakandai te baraka juga poru nisno ban ketu ya kibor bodai ban pej ba
lakumno kidai bang penbiang ngok wut ya kani kalat ang tu pokas nong rangjadong namar kumbalong menta kibreu ang tu pokas nong tu kimat kisibun kijinge tang nakabenta kajing bumdon jong kalan bat nakaliang jong mesteng ro ni aipor ya ka company kabari pet ya kalat ni po kadong kathanjong ni ba lakumno ru kadai bang penbiang hapo sitayo bat lada kamla ban penbiang po sitayo nakaliang jong mesteng insim na koi pat sinjam ba tenge persyak ya ka MEPDCL